в самых отдаленных уголках страны. Благодаря поддержке президента и председателя правительства проект получил новый импульс и высокую социальную значимость. С 2022 года в пилотном режиме в Республике Саха-Якутия открыто 30 кинозалов. Благодаря поддержке Фонда национальной технологической инициативы 4 октября 2024 года открывается еще 40 новых залов. Экстра Синема создает новые возможности для жителей сел и малых городов, где раньше не было доступа к современным кинозалам. Сегодня кино становится снова доступным для всех, от детей до пожилых людей. Открытие кинозалов в сельской местности – это не просто доступ к кино, это важный культурный и социальный шаг, который укрепляет общение и развивает местное сообщество. Технология Экстра Синема помогает объединять людей, создавая точки притяжения для местных жителей и возрождая традиции совместного просмотра. Приветствуем вас на торжественной церемонии запуска 40 кинозалов в муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия по технологии Экстра Синема. Сегодня знаменательный день, когда якутские технологии вновь доказывают свою уникальность и значимость в масштабах страны. Технология Экстра Синема по праву является передовой в стране. За прошедший 2023 год в республике из средств республиканского бюджета открыто 17 кинозалов, и теперь на территории республики действует 70 кинозалов. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Сахавут Республикалар бүгін төрден хана кино күтәгәрә экстра синема технологияның алгылан аруларынан икидик истемник адалибин фуй. Добрый день, Арсений Сергеевич, Арсений Михайлович. Мы находимся в селе Техтер Хангаласского улуса. Здесь проживает всего 800 человек, но это, наверное, одно из самых кинематографичных сел нашей республики. Здесь было снято огромное количество якутских картин. И местные жители очень любят участвовать в съемочном процессе. И, наконец-то, у них сегодня появляется возможность смотреть это кино у себя в населенном пункте. Сегодня мы открываем сразу 40 залов. Такого, наверное, в современной России практически нигде не происходит, только у нас в республике это стартует. Отдельная благодарность, конечно, за это Арсений Сергеевич вам, Анатолий Асколович вам, за то, что наш проект продвигаете. Арсению Михайловичу тоже спасибо за то, что нас подключили к проекту национальной технологической инициативы. Внимание! Запускаем кинозалы в муниципальных образованиях республики по технологии Экстра Синема. Уважаемые участники, начинаем совместный обратный отсчет. Все вместе. 3, 2, 1. Открытие кинотеатра – это грандиозное увлекательное и счастливое событие. Хадыркбыдыр анмаңнайгыдын тыгынчы 904 сыллаққа маңнайгы киностатчиянар ұрықпылда. Олқынны үлімен үдес кейлі көйінара. Тылы берібін қадыр кәрегі мұншпатын тәрінде ағымалығар Артур Егорович нағайытсыңа. Масқылдақ батырығым әхелеген жона әргеті өлжеттар барығытын аттан бүйінгі өріләқ күмбітінен ехін әлекке өркәдеспет кинотеатр бұд арылы бұдынан Хатырык нехле муниципальный территории жалтатын, туз бәйем, общественность, депутаттар аттырыттан, әйдіне дети істенек, яғанды лебеті көңілден. Манасенаға, Василий Васильевич, Арсений Афанасьевна, Николай Васильевич,
Onu da nehele biter levçalar bağırdaktır. Onu da genelge bugün hüdâh verülâkın buluktaktır. Hüdâhın dolduğu buluktaktır, ketespik buluktaktır. Onu da bu mene gibi nemiyetin o hacel bu erkek hukuk var. Bana onlar devlet betre bu hukuku bir zamanla elbette yönü hatta kadir gören kadar netice kine göre bir hukuku. Ben beğenme toğa hacel ideal baktım hacımdım. Onu da bileyim bu hayırlarımı hediyen dolduydum, büyüttüm. Onu da bu hangi şey var tavukta sayıdan çiğmece bu da okudattan indikiler oldu. Elbette madikler doğru zavlak oldu diye bağlanan Allah'ın. Onu da bu hayıska bu biyaka büyülerek elbette onu yeni historialar onun gösterdiği biyaka doldular temel yakınlarda. Onu da baraketiler bu kine kadar saydılar. John Allah'a topsarlar. Indikiler elbette oldu diye bağlandı diye. Bağlandı. Mindigas tultul herga garawat kadar nehligen agabalygyn Artur Igorovich Nagovitsini kadar nehliger kene mekanikinden öldäbit ötüp durgudun. Бачот Снайговорден кавалерин колхоз, совхоз Бурулятин Василий Васильевич Слепцову. Ассоциируясь с кинематографиятын Сата Республикатын культуратын туйгудун Арсения Афанасьевна Наговицина. Российская Федерация муниципальной службы туйгудун Мария Николаевна Заровняева. Сакидгар Калатынин Белехайнын Кристина Юровна Попова. Адырык Нәлегин Өтөткейдин Николай Васильевич Бородовы. Мен қағандаған қауым тоғыда. Мен қаян да қамықтақпын ектақын. Онына қама сатықтақ. Мен түйін айы таңыраттан көрді әретім. Барыда әтәңге болдым ден. Көрірі бұл, өй егін өрі қарысты ғытжыға. Маны күру кәте сылжары сүдереме. Отыры кәлияға көрсі жоқ беді. Я мені егін наға ақтым. Пока. Бәйге ебет бара жол ете. Ең тоғы бұл құрыпқа тағанай. Үрдіға елар бұд, үйәттен барабытын көрін олар. Бәйге ебет кыталық болбут болуғындақ. Кыталық да? Кыталық. Кыталықтар ден айы көтердірі болуға. Үйе айыларын күттер үйжейлер. Онтыларын жоллар жоңлары көстерлер үйе. Отты тоғы қампады? Онтан білген бәне хатан қампады. Аға, кыталық қайдағы? Турия коба қас көрді құлыған. Олар ән кәтет кынаттақ, ұғын адақтақ, ұғын тұмсулақ болар. Бұл көрі майгынерді? Білген мұнты. Бір жүрбі қымбадық қамбаға мұнтын. Соғытаға ғадияны ханықтыры дейінді. Банядан қамбаға. Бәтті Баня. Баняны өтсемедің! Баня! Көрі Баня. Ән ұлаттақ қына олық керетін тава көрер. Өйдір күй болу. Мен кыталықтары көрі құмағын.